إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Emmi fortama deenge mulens apar grama kayak tiyam befrna wadapal medes harmenna me tiyam befrna bada hibba kada me malumat kolek genes deto aji me harmen me lip me kom mawdu eto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Az biyadu program awrmami ikhtiyar kufa mawduaki مكارم الأخلاق نولي ما ريبة أخلاق دارينجا كيباغا عشان نوع مهمة دارينا داسكو دين نوع مهمة إنه بموضوع علونا ميادو وهكذا كان إن شاء الله. أنا علمانجا مي أخلاق مي علمانجا مربودو ديرو مربودو با علمان نكى كم بايك كانوني مي ميها أي كاتيجوري كله بيجوي ميها गे अखलाक मरबडाने पूरा एक आदे अखलाक सिफता में नगेनी कम मसदर ताकुन तो حقيقة أخلاق كي إيه دبا ونيتش ريبتي أخلاق غوص أخلاق إسلام دينه ما بيجي ما إسلام دين مولي إسلام دينه كي بس ريبتي أخلاق أرغون المسلمون كهيسيتهم أخلاق نجن جهني قرآن السنة قرآن السنة نون إن دماغكم أخلاق تنموكي مسلمين كهيسيتهم أي قرآن جهني كامل نون أي كان أرغون من إنجني كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث عنان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نبيا يا مخاطب قرآن يكلم فانو بني مكارم الأخلاق فريها مكرم متلكي حديث بس فلو بسنادا فيها إنجي فريها نبينا رسول مس فنوي جمبني أخلاق جماع صفة ريبت صفة إنسان وقتلك عشر جنة وكا إسلام دين يعطي أخلاق ماتي ريبت أخلاق ماتي كنت أزي إسلام دينه كميريد أخلاق ضيفة وأهمية كبات ريبة أخلاق دم ما زفاها كله تمر دينه كيس حاجة أخلاق معنى كي علون में معاملة كرما ألقى ما مهريا كمس مقولي فوني أخلاقها علون من الدين وقلنا مدني أخلاق علون من الأخلاق نجاني قرآن سنته نبي بكل فونو مقصد كيس سما دم ما زفاها كله قلت أخلاق دسكو دينه أخلاق عشان قلنا دينه علون ميجي بيجي إسلام دينه قام بكم الضيفة وأهميته الدنيا ما تيجي علون مي ريت أخلاق السمان كندي أدي إيه فهم علونا مروم فهم حياته جس علونا كامياب لبين أتي حقيقته دوري ماتيك علونا من عمل كورا قطكم آخر الدوها علونا من مي علونا إيجني نتيجة إيجن عنا نقطة رغل أخلاقي كماتيك ميها بناومكي أي قيام الدوس ميها سلام ومغوي النبي صلى الله عليه وسلم حديث بصور قولي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هو كشرون قيامة دون تمان كان يفعل جاء أرس ميها كبواني تيبا مثلا أخلاقا رغم هنا ميجا سالونا بيجي قيامة دون رغم منا كان يفعل أرس جاء ميها كبواني أخلاق رغم هنا كان رغم أخلاق ما تيجي ميها هنا كان انت أرمن مجتمع مهار مي فنيم بداني تيدن نواكال صفتك أرمن تريك بقوليتو يارو مي أول مجتمع بلا يروجا أول وربنا سما كان ده بيجي هجي وتوجا دارينا رجال دارين تك بنا كروما إيماني كرجال جيل بنا كروما أخلاقي رجال جيل بنا كروما فرطان بالمه كوجا رجال أخلاقي كمتي بنا كروما فشة حسابك هيك بعته فرطان كم كوجا ماما के बड़ोगा गरोगा गति सुरे كوجا مي أول ما فشين أبدا هاسم فريقين كوجا رجال أخلاقي كمتي بنا كروما فشين أبدا فرطان كم كوجا بڑو بڑو سروگس بامبیا بپیا دیو फिर में से बजे है
هؤلاء الصالح داريك ودبون الدعاء قرآن رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء منني قرآن أولا نجين هو الدعاء رب هب لي من الصالحين بلا صالح داريك ودبون دين فرطة مرحلة ديت فرطة مرحلة يا سام فريق مس نعم بفاق زما إيه ورا بودا إنجيل رسول الله حديث بس فله بس سويه كمان بودا توني كمانا إيه أونني فطرتك صاف كمتيجة دنيا كوجا نني إيه كوجا يهودي كوجا سادني أدي نصارى كوجا سادني كوجا ما بفهم ما بفهم زما فرطم حسابه إيه بفشة كوجا تربية يعني تربية تريجا يعني كوجا عقيدة كوجا دنيا متي ولم واقوي ولم واقوتك أي أخلاق داس قد ميجهني قرآن سنة إسلام دينه متي أنغوا في قطة قطة دا كمان جاهم ريوت أخلاق كوجا داس قد دين أنا كم كي مهارمي كوجا بندقو نيروجس أرون مي بيجي كنت كسامة كده فرطم كم كي أمن دنيا بدني هين رأوا صالح داريه كدبون الدعاء قرآن النبي بيكل نقول بكمه هم يأكيد gine Qur'an kiyo gine Qur'an kiyo ma Qur'an adoy huma dini darustan adoy huma riti gotuga muamala ko dewa firim wes eka kwanika ka muamala ko hage to kujja banugo onneru ges elmer vidalwani kujja ek asar Qur'an e mane ki e kujja adoy ade kujja ek sabu ruhani gotu barabod asar hoy kore eme Qur'an adoy ha Qur'an kiyawa mikanta alon me ebakone bakariti gotuga muamala Qur'anam e kujja binawage annane rangalu e mane ki rangalu bingale eloni hage දන්නවනේ මිසක බඩු ගොන්න නේරුග මේ කුජය රංගලු හිංහම ජෙහෙනවත මේ හවස් හිංහම ජෙහෙක හද මේ වාහකතකෙන් අඩු ඉවේකමුග වෙජ්ජියා මේ කුජයන් රංගලු මේ අසරතක කුරානේ මානේ උෆාවරි කුජ්ජේ මේ මොඩි නෝන් කුජ්ජේ උෆම් වානේ නෆ්සානි ගොත සලොල් මිහල් මිකනේ ත නෆ්සානි ගොත රංගලු මුඩුවකින් හද හගියතු උෆදිගේ ඒක බදු මිසාලක බඩ ගොන්නරුග මියුසික් අඩෝ හුමා එන්න දෙව ෆිරින් ජවාබ් කො එබ්බ කොඩි බක ජවාබ් කොර අඩ නුනියා දෙව ෆිරින් මිසාක ගේතරේග මිසාක වෙරින්න එච්චි කිය වග ගෝ මිකාල වාහක තලොන්න ගේතරේග අඩු වේ කොමඤ්ඤ එකුජ්ජ නුබ කන්තතේ හගතු දස නෙගටිව් එනර්ජි දෙත් ඒක සෝම් රූහානි ගොතු වර බලිකෂි මුඩුවකෙන් උපදෙගේදී එහා සෝ ෆිරිගම සලොම සමාල් කන් දෙජේ දෙම අරගොම දෙම කී හදීස්ක ඒක වෙසේ فرطم فشني جوازي حياة مياه زواجي تيار واحد حسابهم بسبب كم بيسنجي داري فلان يبغى بيسنجي حسابهم بس رانغلو مهمين اختيار كون رانغلو داري فلان ليبيجين داري فلان الدنيا عنا حساب كون نونه تربية فشيجين عنا هنا جوازي حياة هنا اختيار زواجي حياة اختيار كراميها اختيار كروما كوريجي هنا بدنجي هنا كداري فلان كون كه تربية رانغلو تربية الدور ميهتو أنا بابكي أنا مامكي اختيار كرايروغا أنا كماما اختيار كرايروغا رانغلو أخذها بيجي إسلامي تربية دي أمريكا من يجي إسلام ستيف حديث بسوي كان يجي تنكح المرأة لأربع حتى لو كم كبلاش إنه يجي تريجا دي أمريكا ما بڑا أنا سمعت كم يدين إنه دي أمريكا ما نقولها كم وينيا ඒකන් කම නෝන්න කාවෙනි දෙවියතුම බෙසවර මොහෙම කම කන්නේ ඒ රංගල වකුදාගේ මේ බෑවරි ඉක්තියාර කරු ඒ හිසාව ෆෙෂේ හිසාව අනේ අරුමංග තෙරේක වර බොඩති කම්මඩු වොන් හොරි මිසක මොනේ බොඩති කාවෙනිත කොෆ හාදා වරිගිනේ දැන් මේ ඒ නිහෙම් මුජ්තම තකුන් අබසිෆ කුරේ වාකි ඉස්ලාම් මේ මුජ්තම බීම ෆසහ කො වරි කුරේ ඔතීම මුජ්තම වරි ගිනවනේ මේ අස්ලෝ කිහිනත ඒ අරුමෙන්ඩයි සුතුර නමෙන්නොතෝ ආදමි හරු زواجي حياته فشل بلارو هيغتو ايغا هم بلنيرينغ زيماس ما فاك زيماس هيتو اوريك كوجا لاغو بير اختيار كونو هيغتو اسلام دينو ايبوبه ما فاك وربر دوري اي ما فاك الدور نون كومني كوجا امبيلا بيرتر نكو موده كانتو سو هيغتو مي فيتو تو فيديغنداني اما مي النبي صلى الله عليه وسلم حديث رسول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير تبان من ذلك فلا رانغلو إيوانا أخلاق ورانغلو ميه كامل كرة إديكين آسية دين بريكمو إيناك دين بريكما أخلاق ميكان تبو رانغلو بابريكو كامل كرة فيرين كجوكو إديكين آسية إينا كامل كدير نونية بروه وفساد بيوم فتنة وفيديكين دانه إيه هاسا فريق مسلمون الإسلام دينوغا إيوانا كي ما مفاق بيجيه
misalaka ei rangal kujjitto bala ekantaka kujja magu dakka de hagetu di amerika mo iskan di men fenne ingen warabon na tajriba enno kawin ki ko bakan lobe ki kine ufede chekka mikanta ingen kawin ko rinto lobe ufede ni kawin ki fahonto men fenne ingen emunna ingen kawin ki fahu ufede chekka mi enno e kujja lobe ge misaka bay men femme bunani kujja lobe wa mi haka kawin ko faran hoyi hagetu ge ei hagigete nunka men fenne moda ingen kawin kurim weche nunkan ei lobe ki demme vidar hadis mese bodan egeni jawazi haya ashairuga mihigge kibaga honna deen verikam iskan lenje mimbar deen verikam man iskan dinima asluga me me deen verikam gunawni bunawe bahuge noni deen veri mihikam me badane nage beer furuge sifataka ehananda ena misalaka tumulilla horima noni fa hurukoffa horima hisabun ena eke rangalo akhudaawige mihekam me belewen ikanta warabula belene kantake bore misalaka mi erega iffatterika enno alwa terega amko dekewen misalaka mineki hileme huna gulun onna nuni kal wakade dekewen eto alwa misalaka ekudin geterega manfrena muamala koragwe enno misage tuga hama konsoto kun dene ganna wen hage tuga ekudi manfrena kineto muamala korani geterega zimma ada korani kineto mikanta belene hage tuga asa ehma almen ek badanje mata no almen as kon kahada kam tettaka iskan deveti to mikada man feng zimma ada kon mi warum eto kaveni ge bari ko kujja ikhtiyar ko dinu man feng dawr mi warum hage di amerika miharon mine kiridan misaka ene ki faswagut namaz kura mi kam banya faswagut namaz kura firene vejis namaz kurume te dan namaz qaim kura detto namaz kura faswagut aida faswagut namaz da wahi jamaat hara kamanya minus firnan ehmejiyam di amerika wengan ngai emme muhimu kanta emme muhimu kanta ngai faswagut faswagut barabar gawadu namadana hemejiyam eneki dimber mihike isa munedana denhama den ane kantatas belidana misalaka eneki mam fana de tere ala dani kinetto eneki timage munna de tere kanta korni kinetto miriyam belidana kantat amdirionu bahuru amdirionu ene dibechekun ena harata harabalitto balhatani kinetto zimadar ko huri kinetto miham belidana kantat den kujja ufamo fahuga ngeamon mer kujja ufamo fahuga onne samakan denji hebo islam dinu gobe rangal namikia enno kujja rangal maana hori ritin rangal namikia enno es awme geterega awme fene warabada farwa ko ko fonda tagato rangal namikia unga awme venugani abudus unique name enno mieka nokia namikia to den ham komme ka names kia fan mikante ko sabus kujja akhlaq e monede asar kore misal gegoto kiya de dan to misal नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानु के समय एक फोन सहाबी के जमान ए माने की उमर रदियल्लाहु अन्हु के जमानु के एर के से बोरे का नाम बदल को फे बोरे बोसवेग हां ए बोरे ए का हदीस के से बाद एक नाम असर कुरान का मदीर उलमा ඒකත් අසර කුරානේ තී වෙගින්නේ ඒක තබදල් හේගෙන් නෙවි ඒක තේ ඉර්ෂාද් දෙවවා ෆෙබෝරි දැන් මේ බෝරි සහාබීන්ගේ හයමි haya progrese gotam mi umur go fan ga hadsa inane umas kujja ko enege bappa shakwa korani dari fula behego shakwa kogge darbar do ten ama darbar hazir kori ebe fula hazir ko enege ikhtiyar ko jawazi haya ikhtiyar mi ko ikhtiyar kori luga ene ikhtiyar kori kon kalmi ay ekkan den ane kanan ene kya hinna mugo hakas rukumadi maana kamen eno rukumadi ekin ko asar quran hedu මිහාගේ නම්ගේ සවපුන් මිහා ගෝවා දෙවේ කොම ඉරකුවේ mi goya rukumadi eno rukumadi e ardana ko rukumadi handana nasida ekal maane aunadu ifot eno de forto ko ki ke rago name kiu adi islam dinu gabo aqiqa katelu eno besage to kuja rago asar take kurakame hama yaki ga den hama bidene kuderu sure aurun me getere ga rago mahol bina ko fabewu e maane ki hama ebbe koni baka ihtirama yaki ga waha de kuma ebbe koni baka hi tiri wa mi kantata ya mi ga mi den dasko den je kudina kiyomu ga adabuta ka nidum ga adabuta eno
مثلا كيمو قاعدة متقبل يروجا فرتم كوني كي كلفون حديث كرباني كودا كجا يا غلام سم الله إنه كودا كجا بسم الله كياشة وكل بيمينك وكل مما يليك هذه تباع كناتون كاشة هذه قاتون كاشة إنه تباع بيفراتون كاشة ميكال إسلام دينو كم يهونا ريتي أدبوته كودا يرسول كجا داسكو دينجينه هذه يا كيجا نبي صلى الله عليه وسلم لوبيكو كلفون داسكو دبي كان يكودينا بايا كود دينجين ولا مهم كم الله كلام رسول لوبي قرآن داسكو دينو كجا إنه دين أما يقول مثلا كنديدون هذا متقبل أروس إنه وشوي فبي دعاتك بقرآن إنه كرسي كيا عمل الرسول كيا هذه قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كيا أتفهم بلا مرجع في رمالة إنه هذه كنا فراتا وعوتن وشوي إنه ميكان تتعامل دعاتك يقول ورقنا دعاتك يقول مثلا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ندمو كلين كيا دعاء كيا إنه أول ميهار بوري مي إنترنت وغير فاسيه ميشي فننا بوري application تك بوري application تك بالين كودينا كيو بين ميشي هاي دو إما كيو بيما إيه أصل كودينا قرآن إما أرمن إنجي بدي أرمن جدينا مي أخذها هوري قولو إما مي أرمن مي دينو كتير قرآن غا مي أخذها مي قطع عيسى فرتم آية بدل ما ميت وإنك لعلى خلق عظيم هذا مي دمي أروي دي قلم سورة هترون آية مئتك الله وحكرا وإنك لعلى خلق عظيم هارمي اللويت ما النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قربة كليفانا مدح ثنا بيان كذب فيعني هم أدي هم كشورون كليفان وني ما بيجم وخلق فلق متيجة كان كشورة أدي هم كشورون كليفان وني ما بيجم وخلق فلق متيجة كشورة أخلاق هم كليفان أخلاق ما بيجم أخلاق متيجة مكارم الأخلاق متيجة كليفان وني هذه أمي عايشة كفانا كليفان الأخلاق بيجتون سواد بريهم هندو عايشة كفانا يدارله مني كان خلقه القرآن كليفان الأخلاق كيرت القرآن إيه قالت الله يكرمه مي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبعون التكاريم في أخلاق ورانغ أخلاق كليفان كباجة به نبي صلى الله عليه وسلم كباجة مي أرمن مي أخلاق ترين أرمن تريك مي مجتمع وجن مهار نتيجة نوني أرمن مجتمع ترين دكيم بينهم مي وأخلاق باي صفتك بدل ما كينه مي أرمن تري مي خلاص تري كان مي صفة مي كي هوار كان إبتة أرمن تري أقول من إسلام دينه فرتم كم أخلاقي إما مهم الصفة تري مهمني الصفة كي إخلاص تري مسلم كي حيثية إخلاص تري كمان ولا أنا إيمان كم صحن وانا إخلاص تري كم كي أنا كراكم عمل ما أن الله جواجه فرتك أدا كراكم عمل إخلاص تري كم كي ده كن تري كم نتو الله جواجه فرتك وهاي أنا مي كذا كهنجام دي كم قويس مي أنا كل بارك كلون كم قويس هذه هن كم كلون كم قويس دنيا كحياة أنا هيدا كرا كم وقت كي ما إن الله تكا أنا مي ولا كرا كم وانا وانا على كم ثواب اللي هنا كم وانا إخلاص تري كم يا أخلاقي ما سيفه أرمن تري مهار كيا من بركته إخلاص تري كم ميوتي إخلاص تري كم نتي ما ده تو ألغون من نا كره مسكت وجس ألغون فاروا كرواني مسكت هوال كرواني ما يا مكرم يهدني أولوالن يكمل ما إن الله دينه وديكم واكن إنك هيتن إنك ما إن الله بلا وديكم واكم ما دينه وديكم واكم الله تكاي كان كراكم إنك بدومي هذه تان نتس إنك كراكم كراني
rangala teduri kama ki ikhlas te kama ki ya rekama behutun ayatin iboge ei bayina suratuge fasfaratu Allah wa hikru wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din batil magu kibawati be Allah alkan khalis qura halu Allah alkan kurmasha namaz qa'im kurma zakat dinu menu yorna amur qurba fanwe وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنه إخلاص تلك كم بهن أو كم الصحة ده شرط يبغى. إنجاز إخلاص تلك معنا نلا نماذج أنا كوريس كم كوريس. صح إنه. بلاغنا أنا كم ممكن. إذا كم عملك بيجي. මේ ඉඛලාස් තරික මේ ඉන්න ජෙහනේ මේ වහි ලෙවල් එක මිහුන්ගේ තෝනෝනේ කොබත මේ දෙදේ මිහුන්ගේ දෙතරේක මේ ඔන්න ඉඛලාස් තරික මානෝනේ මගේ වෙරින්ගේ දෙතරේ ඔන්න ඉඛලාස් තරික මාරා යතුනා මේ කියාවරගේ ගොඩම මේ කම් තෙරේක මේ එබෝවෙතෝ ඒ මතින් ෆෙරිගේ වෙරින්ගේ ඉඛලාස් තරික මේ කියාවරගේ අසරේ අලුමෙන්න කොෆානත ඒ වගේ ඉඛලාස් තරික නැතුව සෝ ආද දෙමෙ මිසාලක මෙදෙන්නේ මිසාලක රායතුනට පුරා මේ කොද්දේ බය අමොද්දන් බොලේ නොනේ වේ වොද්දන් ඒකදත්ත මේ ෆුරිහම කුරුමට්ටක මේ එදෙවේ මසෙක්ෙත්ත මේ නොකුරේ වේ තමයි සෙවෆෙනේ බයෙන් හදතුගේ උර වොද්ද ෆුද්දි ෆොයිස් එනස් මේ බනි ඒක සවබන් අලොමෙන්ගේ ආමු ජතම නොනේ දේදේ ෆර්දුන්ගේ මෙදුග මේ ෆෙදිගෙන් අන්න එවදාස් තරිකමෙන් එතුමක සවම කිහා බොඩ kamaka magufa he de ada misaka verin ferigen adi rayutun no ikhlas serka netum so mu hagetuga awronna midakka adweni darinna nuba kandateke dete mane ki baade mi ko go se kandateke komen kuraknu e sawakan denji kam nuna e ki en mehan misaka awronna darinna mi kirtana biya so so ga hayapun abdullah ibn jadwan ki abefre mi ena war ene ki waran heda kurami Abdullah bin misal bahka usbuna Abdullah bin Jadwan ge dolange waran heda kura mi huna gane ki sadaga den Abdullah bin Jadwan kiya rangalu mi ayatu eka mora susasa desa ene ki minun do ekkan de kene nune ene wake ki ene ge amal tan e ki ikhlas tarikam yannani akhirat duha man Allah taka eka kan denege eka kurima විස්නාගෙන් අමල්තර රංගලු kitemme riicca kitemme jaaluko molak kadi kamek kuriykas Allah hadratu balen nugane wene ekam e muslime vejjayam ena kora komme avelen inne jeni Allah hattake den kujja geeterege misaka frotama kujja bihagen adi skoola dinwa deterege eb hede tamuddate deto misaka muddatu geterege kujja geetere misalaka e kujja ki ben gos akhlaq faha kurwe misaka dogo hedun kom gavis nunia mi oda kanun ki buru erikan e kujja ki ben nuni mi olwalu mi kakam fa kono ko wihas awaka jene ko fiolala e mane ke kujja visnade mase koromane ei nagal akhlaq nu ka ei e akhlaq durkura kujja durkura mase korin e rasulus e me argumenterega me ikhlas terikam den kiento me ikhlas terikam den me onna en misaka tedu erika argumentere kihawarakam tedu erika noni tedu bunuge aada ebetto awna kudinna gulwalama eto komme mi sifata kudinna gulwalama asle kujja tarbiyat komuga mi kiyam hum kamek eno tedu erika misalaka geterega mi kujja nabi sallallahu alaihi wasallam hadis basfum benge misalaka kujja ya meta denu kiyafa etanu dinas ei doge ke hedeni eno misal darfati wonna meta dena chocolate dena misalaka kiyafa etanu difiya ena hedeni doge ke ei eme hasa ferin se kujja das ko den doge hada e wona ki doge heduma ki ha mas mamun masale no sa waki gadiya kan annana me paaka gendana me ki algon meterege waragina kan algon fali by far ke gen beran nikumagen daan ole halatuga dogo tilave gen nikumagen diumattaka වෞදෙව්වෙ ෆමිතන් වරවහයි බන්නම නොනේ ගොස් දාපෑ සපාකක් දානි මේකහල ගොත වෙදෙත්ත අද ඒ වර මාද කුදින්නම් එබ දෝග හදන් එබ දස්කොද්දේ මිසාදක බුණන්යම් බප්ප හොදන් ඒ බප්ප කරට්ටෙස දරපුලා බුණානේ බප්ප නේතේ ස මේකහ කන්තත් සකන්තසෙ දරපු ලව්වා දෝග හදුවා හොස්සේ දැන් හැම ගොත දරපුගේ කුනිමතික දෝග හදා හොස්සේ මේ ආදාය කන්ත කන්නුනේ දැන් ඒ කොහෙන් තර්බියතු වань කිනේ tedu bunwa kan no adawani ki dogu bunwa ke masale no ka islam dinu dogu
මොනම කේ වර බොරු පාපේ ඒක නැති යවන ෆෙනේ නොන්තෝ මිසාක අරෝනේ මීඩියා තක බෙලිකම් ගස් දොගින් මොතෝ මිය මිසාක නොස්තෝ ගස් මොනනි අම දොග හදාන කොතක දොග හදා මිය කො හදානෙච්චි හදා කරන මොතෝ මොනනි ඒක නැති ජය ෆෙනේ නොන්තෝ ඒක කුඩේ රුසුල් අරෝනේ එන්නෝ දොග හදම කේ ආදාය කමෙන්නු කුඩ කමෙන්නු ඒකි එහෙම අනේ අරෝනේ හිඟත් බදාන මම මේ දුගේ දෙවණ ආයත ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أدم أروي هذه سورة البقرة ستيك نواويس من آية مئة الله وحي كربا فيوني معنى يقولون علمين غير رزق لاكو أدي أمة ميهن إبرز كلام آية كيوا دوا حكمة فهم أنغنا دوا أدي أمها نباع قتكم أمة طاهر كربان رسولكو أمة ترين أمة ترين فون وفان دوا هم كشون إبرز كلام عزيز وانت حكيم وانت رزق كلام تفسير بلارو مي adi islami ummatan ibami hunna qur'an kiwa deb nabi kamuge hidayatun ibahi hikmatun ibami hunna tedumaga mahudakkawa shiruka ibudan alkan kunuge najihun ibami hun tahiru kurabane rasulaku arabinge terin fonu bande ibas kalange emme gadafada aziz wanta hikma wanta raskalange මේ අරුමෙන් මේ බදම මේ අරුමෙන් තෙරේක මේ අරුනේ තෙමුන් මේ හොර රීති අහදාගතෝගේ තෙරෙන් වයිකන්ද ඒකතො දෙම අරුමෙන් මේ බදාලි තෙදුවේරි කම දැන් මේ අරුමෙන් තෙරේ කිහාරකතෝ මේ අමාන තෙරේකම් මේ ඔති මේ අර ඒ සමෝද දරින්න මේ ඒ දස්කොත් දිනම කොන්කා කන්දත්තගෙතෝ මෙයාර ෆොතෝ කොකි අලුන්ෙන් අමානේ වර්ගින ඒ වර ෆුලා මානේක බේනු කරේ අමානේ එන්න මිස අලුන්ෙන් වසීෆා දා කරන්නේ ඒ වසීෆා අලුන් අමානේ තෙරවන්නේ ඒ එකී අලුන්ෙන් මේ ලිබේ මුසාර හලාල් වනිස් එමෙ අලුන්ෙන් යකින් කරන් එවිජි අලුන්ෙන් අබිදලින්න මිකාන්දේ එච්චකි හලාල් එච්චිතෝ එන්න එමිම ඒ හරාම් ගොතුක මුදා හොදාගේ නුනිය අමානතක ඛියානත තෙරවිගෙන් නුනි වසීෆා ෆරුවා කරකෝගේ මිලිබේ ආම්දරි ඒ හලාල් නෝනාගේ තු නේ හවාල් කරවේ කමග්ග එන වෆාදරු ඒචි ආවොන අමිදරින කාන්දේ කවන්නේ ඒක නතිජස් ඒකෙන් ෆෙන්න ඒවිස් කුදින්න නුබ එවනේ අඛලාක් නුබාවන් දිමා වසවෙන් ඒ කාතකෙති හදාල් නොමගේ සවුන් ඒගේ අසර නේ දෙවේ ගොතන් ඒව පුරේ ඒ දුවා ඉජාබ කරමු සොරසෙලේ කවන්නේ එන් හරාම් ගොතුක මුදා හොදා ඒකාන්දිනෝ කි ඒ ජහ මස්වනි නරකගේ එන් ඒ දුවා ඉජාබ කරමු හුරහ කවගෙන් දනි ඒ අමානතරිකාන මේ දෙකනේ මේ උඹර ආදායගේ කමගේ ගොතුක එනස් මිසාලක මේ ඒ අමානතරිකන් මේ ඔන්නනේ හැම එකනේ එනාගේ ආමු දෙරියුළුමුග මේ ඒ පොනේ බහුන් නොනේ වවදුම් එකඤ්ඤන්නෝ මේ කියනතෝ පෙන්නනේ එනාගේ වසීෆාගේ මහදුගේ එකනිතෝ මේ අමානතරිකම අපේකතු විශ්නජනේ එනා කොබත් මේනාගේ මච්ච දරින් මේ කියපඩි ගොඩවමානේ දරින කිය සමානාතකේ එන්න هذا دارين كيس أمانته الله سبحانه وتعالى حوال كروا أمانته إيه أمانته أولمن خيانة مثلا تنتنودو إيه مما كودين أولمن كيبين إذا نيهن رغوا أخلاق نوفنا كونيا إيه أمانته خيانة تلويني هكذا إيه مما كودين رغوا تكو تربية كون دم إمازن فاها كوري قطة كوجا يهودية كنوني مجوسية كنوني نصارى هذا ما ينفعني إنه إيه كوجا وفهمي أنا في طول صاف كماتيجا إيه فوق أولمن كيبين geeteren fenna ma hawlu mikantata daskurani kujja iwe artokunna fenna manzartakun enno iwe artokunna fenna manzartakun algon menna mi kantata daswegendani kuderusure emima iwe arteki ei haqq arteki gotuga hedeta mase korenyen kujja akhlaq deba onne
nuba akhlaga rivet akhlaga algon me kiyani man Allah algon bawa levi akhlaq rasul be kanu mederi korwa e bawa levi kantattaka rivet akhlage me kiyani ega badal algon men nuana komme back ula egen e rangalu molugakama dekigenne mehar hama miheku wara riitu kane kame kollafa noni mihe edun ala gota noni boda tantam bahatta gota mikal baur kante fenidane beruga mi una duniya kantatton anek ayege turu wara vianu da mi fahish kantatto bes emin kono ti misala karabu meseki vedane normal kame ke vedane zine kurum se vedane normal kame kam ruhumuga kora kam minimum ka enno riba ke hom se vedane devharatu ruhumu kora kam jiyam normal kam erangu kam ka vedane ekam islamige haysiyatu muslimige haysiyatu ekam nuwe rangalu kam e kibege e man Allah nahi korwa ho kam kam baati man Allah haram korwa ho kan tat baati enwe rangalu kam den anikam ka fa kolle menwani durusul akhlaq alun wen darinna uganna dinu terega alun ko roidan war muhim kam alun qabu kore war muhim kam school takuga durusul akhlaq wa ki maade goto kiwa dinu eda ei war muhim kam goto alun fa kore ei alun mujtama mihar mihalata balaruges alun war bodan ihsas korwe ekamge muhim kam war bodu kam miharo e mane ki hama kuja ani LKG UKG ferigem grade तक पढ़ने सब फ्रीगेंस बस है ना ग्रेड हाथा का हमें कम गोबिस मिसाल का दुरुसुल अखलाक वकी मादे गो तो ए मादे का किए देने एक फरतम कम का मिसाल का एक जे किए वनी अल्लाह टका का ए माने की इखलास तेर कमा एक ही का निये इखलास तेर कमा एक ही का बे वजीफा टका नो का एक ही वनी एन ए सब फ्रीगेंस मिसाल का एक जे क्लास तेरे का तिबे भी गोता आदि एक दिन टीचर ना मुआमला करो भी गोता एक जो पानी कुछ का मुआमला करो भी गोता ए अखलाक रिवत सिफत विहस खुलासा को किवादी मिसाल का और तेरे में तारफ कुरिता कौमियत एनो मिसाल के एक बदल गाणो हितंगरे हागे तो गस दुरुसुल अखलाक किवादी हमारा गड़वाना हागे तो ए दुरुसुल अखलाक किवादी नुगे मीगे कोन फायदा बलारो मिसाल का और में तेरे टीचर ने की मी और में तेरे इमरागला ए बड़े की उंगनी के तिबे बे फोंगे ए बे फोंना हागे तो मारागला खुदिन मिची दस को देवे मैं फ्रेंड और बोड़ा ए एगोते जीले बिना करवेनी जीले बिना करो फोग दें एकुदिन बड़ुए दें एकुदिन के ना दारिली बे हिसाब फ्रीगे एकुदिन एगेन किया दे एमाडी की मी किया मुहिम मुकाम कमा मिहा यहाँ सब फ्रीगे में सही तो स्कूल तकूं मिदेन में दुरुसुल अखलाक वकी मादे गोतुगा किया दीगे हगी गोतुगा रगड़ जीले बिना करो और वार बड़ ही तेरे पल्ली में दुनिया इंसान है किवाएगा अशरन वा आदत के मी अखलाक में किया ने ए आदत अलगोन में नम्मिने यानी मी टीवी के जरिए ना मी एने उले माहवलुना मी कंतत्त को मीचे मी ने टीवी ते देने मीडिया नोनिया इंटरनेट खुदिंगा तो सर्विस कडी रुमी ओननी एको दिन कर रियति ना होना है नुफेने मैं बफांगे किबे कुमवस मुजतमो के हें अफरादों के किबे कुमवस सुकूल तेरे में से कंत नुफेने मी सुकूल मादे गोतन ए कियावे नु देवे එහෙම දිකම යම් ඉස්ලාම් දීනුග රිවති අඛලාගි කොබෑකම සෙකුදින කන්නේගේ එකංක නේගි එකුදින් නම් මේ කොපි කරවෙනි එහෙන් ආදතන් එහෙම වියානු දා විහතකුගේ තෙරේ එකුදින් දෙහි මේ මම බෆරන් නම් එකුදින් එබ කියවද හරිද දුරුසුල් අඛලාක මේ වකි මාද්දයක වරස් බොඩ මිසල් මාද්දය කියව දිනුම එකීග එහෙම මාද්දා තකුස් දුරුසුල් අඛලාක දින දස් කො දෙවේ ගොත ෆිලාවත බට්ට කරවෙන හගියතුග ඒ දිවේ කියව දින් කම ගොස් ඉංග්‍රීසි කියව දින් කම ගොස් මිසල් ඉංග්‍රීසි फतुगा को में अलवन उजे दे तो अरे ख्याली वाह तक लिया करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत अलवन वाह कड़ा के एक लीव दन हम इंग्लिश बहु लीव एनो इंग्लिश बहु एची दस को दी सीरत को में हुन्ना एक लेफानो की बैंक में फ्रेंड देने ही मिसाल का काफिर को बिस्म की उम्मीद मुग आदब होता मैं कहते थे सब इंग्लिश बहु दस को मस्त है नो तो है कि हम दिवे फतुगा अलवन हमारी थी आदत में हम कुरिया मादे तेरे के रिवत अखलाक में दुरुसुल अखलाक ही मडागे की वजह है मानते हैं रिवत अखलाक में मिसाल का और बला कोइया मिसाल का अरुण अरबी की होगा दुरुसुल लुगतुल अरबिय्या लिगैर नातिकीन बिहा एनो फअब्दुर रहीम लिए फतेंगे एफतु के सलोन फ्रेंड कोम फिलावला कोम सलोन लिबेन वर रगल मैसेज अखलाकी रीति मैसेज एगो त हम फिलावता बट्टा करवेन हागे तो बेकार वाह ते लियुंगे बेन ने हागे निदन्ना वागे एकांतत्त ला दरिन्न बुनेनो देवी एकांतत्तकं आदनु कुरवेति एकुदि मीना कनी එහෙන් දිම දිමා දුන්නේ අඛලාක් මෙයාර එකුදින් එම මෑම්බ ෆෑන් නෝනි එහෙන් මිහුණන් එබ කියාද අඛලාක්
e kudin etantanun naga beenun gotakan uleven jehne freedom me minimum kame kiyahama komme gotakan uleven مثلا ده من ميدان الفتوى إنه دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يكون في العالم فهم معاملة يكون السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي هو لها جسم عنا ترتيبه كيف حالك إنه حالك هي بخير والحمد لله حال رجل الحمد لله أمدري إسلام ريوت أدب تان إيه كم في العالم كون سبدا سويند يا أكيد كمان نيجي داروغا مسج أخلاق ريتي مسج اللي بيجي بده بيقول تان أرونا فوت بطن كورة وين حاجة تو එහෙම අනේ අරමෙන් දෙන් තිමන ආයත බදල්ම මේ දුක إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أدمي أروج هذه سورة النحل ودي هو آياتك الله سبحانه وتعالى أخلاق ريتي صفتك ورجنا صفتك بيان كد بافوه مئاتك الله وحي كرو باسفول معني هم كشون عدل وري ومشا إحسان تري ومشا جاتما جميعنا هيفوروما الله أمر كربته أدي هتوك بروج وفافتك منكراتك أنيا وري أولون إكنا نهي كربته إكنا تيابام هنا بعض يبواني تيابام هدوء كربتك مئاتك تفسيرك ابن مسعود رضي الله عنه بدارو فوني مي قرآنك آياته وترين عمل كرن جه هيو كنت تكا ذروه الوان جه إم جينا نبأ كنت همين في آياته ميوتون إن آياتك هنيها ماك كم همين في معنى ميستكون ماك الله تيبامون أمر كربني خلق تكون مدوك عدل بريكان قائم كرمشا إمها ميستكون إحسان ترمشا أدي جاتما ميهن إيه ترمشا بالكش ميهن إيه ومشا فقيرنا مسكيننا أوغاتي رمشة تيابامي هونغ بيرس كلاغ تيابامنا نهي كربني هريها هتر بهكا عملك فاويغم ادي وانغنا ويغم فاحش عملتك مروبتركما نفسك عزة اوليك لبيده منكرتك එහෙම මේ අරමෙන් මේ දෙමෙ බදා මෙදී මේ අරමෙන් තෙරේ කියාවරකතෝ මේ ඔය අමානතරිකම තෙදුරිකම එකදාස් තෙරිකම මේ බදා දෙවන කියනත මේ අරමෙන් තෙරේ මේ ඕගා තෙරිකන් මෙසිෆ කියාවරකන් අබෙත් අරමෙන් තෙරේක ඕගා තෙරිකම කි නොනේ කියාවරක අරමෙන් නම් ඒ මොහිම් මේ කමෙත්තෝ ඒ ඕගා තෙරිකම මෙසිෆ අරමෙන් තෙරේක ඔතුමකි මුස්තමා නොදා අරමෙන් තෙරේ මේ කියාවරකන් ඒ අසරු කුරාන කමෙත්තෝ ඕගා තෙරිකම ගසාවු ඉස්ලාම් දින් ෆෙතුරු ගෙන්තියි හගීගතු ගහබුඩ كيت رسول صلى الله عليه وسلم ekale gufana ki harukashi beful nama ekale gufana du kofa mi taban we mi hun dur daane kam we Qur'an wa ekale gufana ki oga teri maduma teri ragalu beful ka wima mi ekale gufana lembigen di eha boda em oga teri kam ki ei waram muhimu sifayen islam din fetrum gas माने कि कोमे कहा था मैं का एक देफान मैं मुआमला कोरी कमुगा वैसे का देफान कि मैं फेनिंग है दिया होगा तेरी कम के सिफा के सब उन्ने है बड़ा मैं हूं मिस्टर के हित्ता का देफान में आधे गाने का वो कि मुझतमा के तेरेगा एनो ये बस उफावर कमेंट होना इंसान उनते के दुनिया की उड़े एक कोण एक कं होगा तेरी कमा अलालुमा लोएबा कुदुना मिका सिफत के नेतिया मुझतमा तेरेगा उन्नानी नफसानी बारी मारो कमेंट मिसाल स्कूल माहौल साउंड फ्रेंड ना मिसाल का बेफारा क्लास तेरेगा कुछ जो कहीं उन्हें को वेटुनी में कुछ दिन है फसानी ए मिका कंते आउन में जिन मना को हागे तो एक दिन विस्ना दे जिन कुछ जे मिसाल गेल में लिगुनी गोडी वेटुनी
emejiya ei aslu ekujja elibuni derakam ekkan nikamithikam ekkan ehalatu ekujja hamdarudiwe alala ugathir wanjena kan ekantata awno daskon uderoni ek natija ke mege midani misala ka awno misal haraswenna magutawga accident begin tiberuga sawno tiben photo naga nuni video kora ehme ek som awno mi kuderusul tarbiyat nudeveti hagetu egotan egani e bodu ekujja emihaka misa accident uime enan ala ugathirwe ena alala awahan mi heiter ko ate for ko de mase ko din maragalan e bodu selfie na ga misa ka vias awaka status update ko se beenunga en ekakante ka awno defended hagetu ege tere anna na mista kunna undaguwa gotan hunna kantatta faseha ko dinus misa ko punya magmati higa hada gos magumcha betti hunna echi ga echi nunia mi hunna undaguwa zatu walgande ka tanin edi find ya ekankan wahage ki effara kolla rangalu kolla mikan kamaki iman terikam ma find ko iman terikam guli find kam ko hadis bafulu enani aneka iman kama ge emme mi daru level kam ene kiriya ege maane ki kiriya iman terikam hunna miha eka nukore dulen nukollane kiriya ene ge hituge iman terikam hunna miha eka me nukore dulen nukollane eme joage ene ge iman kan horiya ekan qur'an nimane ki emihan egen libidane geldum ehusa swahaduga ehem alamle nudane muslimuka egeldum wanne de wage misaya ko edana miyeka gelnu wacce magomtiga ene jeti effara kolla kan agal kollane kiriya siman kam hurejje yam de kudinna mi akhlaqi ma sifata aluna daskon nudum natija aluna mujtamu fene misalaka ibbe ko ibbe ihtiram ko aluna tere nete ginabe ko faha kura ka benge ibbe ko ibbe ihtiram ko nete verin rayitun verinna eno ma enfen darinna darin ma enfen ihtiram ko be ko gelli ginge mi aluna tere huriham men hem faha kura ka homa aluna adu ibbe ko ibbe hitiri uma ekweri kama ibbe wanta ka aluna tere gelli gendiu eno mi hagetuga aluna rangalo akhlaqu daskon nudum natija bisa bay qawmtoga aluna fennan hama غير مسلم قومتوغ كودير سوره يكودنا ام سكوتوغ اخلاقي ما صفته دسكود ما صفته كي امين قبو كرا صفته انه امانكي اسلام دينو هو صفته اي ترى هيمنن هو اسلام دينو هو صفته امين هو سما كوبي كور اسلام دينو غير مسلم ما دي جاپان وربدا يا ده كودير سوره وكي حسابك دندي هم مولين اخلاق يا دي جاپان وكي بدنا اخلاقهم كودنا وربدا سماكا دي ගඩක උඹරොම් බකිසා ಭಾರತ තේර වන්දේ ඒ දුනියාවේ ගොතුමස් ඒක ෆාදාත බොඩුයි මේ බේෆුණු වාගේ එහෙන් ගවුන්තෝ වා ගෛර මුස්ලිමුන්ගේ මිහුන්ගේ දරින එකන් කන් එදස් කොද්දෙනි ඒ දුනියාවේ ගොතුමස් මුජ්තමෝගේ හමජහුමා උෆාවරි කමා ලොබ්බා කුල්නා මිකන්තත්තන් මේ ෆෙතරේනි ඒ අඛලාග සාව එහෙම මේ මිහුන්ගේ දස් කොද්දෙනි අමාන්කම් බෙන්වානේ දුනියාවේ අමාන්කම් බෙන්වානේ කොමගොතස් ගෛර මුස්ලිමුස් muslimu miyanni de hayata de akhlaq dasko nodeu natija ani kolonu fene aluna media takon eno misal aluna terega media takam mi arwa misal ka star unne mkina aluna taridne eno e tarina balar aluna fene firihna vejiya kamfatuga ichi jehafa nefatuga ichi jehafa mimi hum buma torfa fa mikal mi ko nuni no seru tv takka ei tarika me wala angelo vejiya na niwakun ko hedul lagen wattar yusuma mikanda daw awla tiktok ko bala argas mi fenni wala akhlaq dan hagi to ya wala akhlaq dan miya mi zamanuga mi hului fe zamanuga alugonu menna eba fene wala vianu da mojtamat misaya ko banyam timanne ki mi misaya ka mi angheneke timanna me adum ferihen timanne ki angheneke firena ko gurani firena ko angheneke suida angheneke firena ka suida ena nimmo ko hisab badal wi to bay mujtama to mi haron dogo tenge mi haro mi kaligo haqqe misaya ka firena ko nawi me adum ferihen timanne ki angheneke එයාස මුස්තම බලාගෙන ජීහේ යංහෙන කම එබස් මි තාම්තම ජීහ හගේ ඒ මිනිමම් කම නමුග ඒ මීඩියා තකුන් හගේ තෝ කුදින වර්බොඩ් නේද අසර කුරාන ඒ කුඩේරු සුර අලුන ඒ ජීහේ ඒකන්තක සමාල් කන්ද මීඩියා තක අලුන ඒ වාහගදි ෆහුන්ද දක්කාලන යනක දීනෝගේ කීහ මනා කරා කොන කම ඒ යුස් ආගේ කි ෆිරහෙනු අංගනු ගොතන් උලම අංගනු ෆිරහෙනු ගොතන් උලම මිහාර මුජ්තම ගොස් ඊදු කුලිවරෙන් ආකම යසදී aflain aika mogues anghenu firehenu wattaru jassa firehenu anghenu wattaru jassa mi gote fotenne hama lame usule neti e ulani hama waage ki normal aadaage waage kame gote deki e ki mujtama tere hunna wara viyanu da vihatake
ya alme meduge me den riti madaha kaddama vidaliyana ful muhammadu nabiyya vidaliyana ful muhammadu nabiyya hidayat genestevi main hey nabiyya hidayat genestevi main hey nabiyya जहालत गे अंधेरे तेरे दुनिया वानी को कहाले विफरोदाद दे हम में अली को गहा गही तको माता के रीति फरी को बहारे गनेश देवी मैं नबिया vidaliyana ful muhammadu nabiyya vidaliyana ful muhammadu nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya nahi kankama erumugauri nurakka jahi muge azaba birasa fuhekka kahi nung dawat ka ratufakka wahi bas fulum devi nabiya उफाद दुनिये ने दुनिये नुगेरु कुंतगेरु फुतंगुआहिंगदा कुफियलक शफालिबुं एदि कुराना मामलता उफावेरी खबरु देवी मैं नबिया vidaliyana ful muhammadu nabiyya vidaliyana ful muhammadu nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya ज़लालतु गे जंगली खुशाली कुरावा फलाह गे मगमिस्तको बलाया मुसीबत कुम दूर कुरावा सलाम मियुम में कुरवी नबिया vidaliyana ful muhammadu nabiyya vidaliyana ful muhammadu nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya hidayat ganesh devi main hey nabiyya මේ අරුමින් තෙරේග මේ අහුදාගු බට්ටම්බේ නොනේ අහුදාගු මුල්තම තෙරේ ෆෙතුරිගෙන් දියමුගේ වරක් බොඩු මුහිම්ම ඒ දවරෙන් අදා කුරා ඉච්ච කන්නේ මේ මීඩියා වල මෙදෙන්නේ හැම එකනේ මේ මේන් ස්ට්‍රීම් මීඩියා නෝ මීඩියාගේ දරියා මේ හොන හොරිහා වසීලෙත්තවගේ වාහගාලු මේ ෆා කරන්නේ කේතෝ මීඩියා සව කොදින්න මේ කොන්කාල අසරතගේ තෝ මේ කුරම වරනම සුවාලති අගත අවුනේ ලොගොත් බෙදෙනවරි වරබර සමාජකන් දෙන්නේ හේක මියදු අලුනේ මීඩියා තකුන් අලුනේ කුදින්න ෆෙන්න වරගින මන්සර් තෝගිස් අසර කුදින්න එබපුර මිසාක අලුනේ දරින්න ෆෙන්න කාටුන් තක වීඩියෝ තක එවණකි YouTube උන් එබලා වීඩියෝ තක මිකන්ත තෝගිස් තව එකුදින්න වර නුබේ අසර තක එබපුර වර කුඩේරු සුරස් වරගින බෙදෙනවරි කුදින්න වර මිනිවන් කම එකීගේ එචි හොල්වාලා ෆ දූකොල් දාෆ බෝවේ ඒසෝ මිසවුන් මි එකුදින්න කුර අසරත අලුනේ ෆෙනේ war boda mujtama fene bedel mikam war boda samalkan denga bijehe mikandata war ragala control kora bijehe misalaka wargina kudi abtibe nunida hamar tv ani egmane youtube bala nuniya cartoon bala eno sayoto bedel bijehe michi control kora haro bijehe bala ekudin badani kochetto e akiga aronu waki
dekon wanyas e kudinna waki wawte kandala en waki wawte kandala waki limit onnaga wije e limit kandala wije misalaka reganu nuwai fahum nuwai ge fahum benu nukurwen misalaka mi ani internet benu nukurwen migege gawaitakin hada en e usultake tanfiz kun e waramu pamenge e akige kudinna irad kurwe he akhlaq ralo badate kanna alun tajriba ge sa alun faha kurwe hage tuga egota fiawtaken elima mi egisawun kudinna warada ngalo asarteke kuy tuga tv ya adi mi internet demes mi hore wasilete kudin mihar miha hisabun akhlaq gosumuge waram bodu dawren ada koraiche kento me imatifaa korne misalaka me egen me eti ragalugatuga beenu kuramen gottayse mihar etin eba asaru korakan ebenge ehmejja mane ki egen rangalo asaru kudin na kurane e mane ki gawaltaken hedikin azi demme faa kora eti ge beenu kurawum bes misalaka mama fandas koddi deve gotaga eti beenu kura kawne rangalo asaru kurane ehnes mihar nani dukolle fe minun ko dukon la misaka no kuro idana ko min aruna beenu wa iche kudina dakkam beenu wa iche download ko fe kudina dekkum waki gotaga enno e kudin denne hama mi beenu ha iche bal dukon la fi mi ne de asawar bod ko ka shi gambe aruna danne je ko ki aruna gair muslim aruna hem ne de kan emunna ki e adu gun aruna nge e yahudina nasara qur'anu ges e baade emunna ki adu gunne timaras kalan adu gunne tiba adu gunne emiyuna ki hitene goto no hifashe allah mi mumtahina suratuga furto ayatuga wahi koroba fa basfuga minani e imam jamista kunne awon men imam jamista kunne awon mukhatab koroba timaras kalang adubunna adi tiyabam adubunna ki e hitene kam go tiyabam no hifashe tiyabam hum eurena loybay e kurika hushalamo adi tiyabam hum gatan e haqqu dina e roman kafiru fe tiyabam hum veri allah tiyabam imama kamattaka evren rasulaya tiyabami hu rashum beer kolle timaras kalanga mahuga jihad kurmasha ay timaras kalanga russewun adagen tiyabami nukun kam gabanam tiyabami timaras kalanga adubunna rahmatrika nubatashe tiyabami hu evrenna loyba e kusir wa hagdakamwe tiyabami hu forwa kanta ka tiyabami falakura kanta timaras kalanga denwade gatum bode tiyabami kura ifada amal kura miha dannashe fa emiha ka sida wege magu gelli jikan kashore emihum hagiatu moti warabura control naga eno emane ki duniya control naga emihum mi fatura dani emihum ge nuba agent propaganda ta adin atuga alno bis adoso mi ayata dete khassa ko adin atuga allah wahi korwa basfulu go mi evren tie bam ge macca gadawe jinam emane ki mushrikun kafiru alno macca gadawe fo mi harati bi emihum emane ki emihum control muli media goti allah wahi korwani evren tie bam macca gadawe jinam evren wangushi tie bam no hore adu mun kamuge adi evren aittaka duuta nuba gotugo tiyabam wache fatura danate ebam hunga aittaka duuta nuba gotugo tiyabam wache fatura danate adi tiyabam kafir wane nama hita evren ekam edenete oti qur'anu go saaf ko bayan koro bafa eme den alunu yoti alunu egen salam wane magu alunu ikhtiyar ko emane ki allah yoti alunu bayan ko debafa kan ngane go eme alunu yoti ekanta mi qur'an dirasa ko emane ki allah angafa gotak alunu mujtama batta kuro to masay ko ade ehma ane alunu enga meduge mawduwa gole goto doge report abada durusul ahlagaki novata ahlagi ilmaki hita ehnihen hisuta sulhako mistakungi terega ulene rangalu ulume engene ka vatutaka kiyana me ilmaki komme insanakume komme hendas kuram beenun teri ilme meheni insanaki makkalange hataba faba gutumbes ekaku anikaka ekulavagen baikumi hunge terega ulenje hifaba mihe Bikamataka emihunge terega ulene riveti gavatuta daskoken e gavatutaka amal kurmaki kommehen lazim kame Mang Allah ke nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurve pasfuleke maneka ve mistakunge metuka riveti khulgun akhlagu pahatashe Adivas ekadeke fanu sallallahu alaihi wasallam hadis kurve pasfuleke maneka ve mistakunge tereng emme heukan bodi euren kureng emme khulguriveti mihunne Adi mang hulgu takaki swarugege ahluveringe masekke takkama Rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi. Durusul akhlaguge maganu kankama balairu emme iskanden jehe ekkamaki takuwa verikamaki hituga wa etche.
ඒಗೆ ಅಸರ್ತ ಬೇರು ಫುಶುಗೆ ಅಮಲ್ತಕುಂ ಫೆಣ್ಮಕಿ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ತಗುವವೆರಿ ಮೀಹೆಣ್ಣಮ ನಮಾದು ಗಾಮ್ ಕುರಾಣೆ ಮೈಂ ಬಫೆಣ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವಾಣೆ ಅವರ ನಿಬಾ ಕುರಾಣೆ ಎಹೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಕ್ಕುತಕ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವಾಣೆ ಮೈಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರು ಕುರವಾಫಾವಾ ಅಮರು ಫುಳುತಕ ಬೋದಂಬಾ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿ ವೆವೇತೋ ವರ ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾಣೆ ನಹೀತಕುಂ ದುರ್ವೆ ಹುಣ್ಣ ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾಣೆ එහෙකමුන් තිමන් තකුවාවෙරි එපුනේ බේරු ෆුෂිගේ අමල්තන් එයා තිමා නොවෙන්නාමු එයි තකුවාවෙරි කමිකේ නොකියානේ එයි තුදුම් බොනලා පහේ අදි එයි අමල්තකුන් දුර්වේ හුරුම දක්කා පහනායි හම මීගේ ඉතිකොළුවෙස්සේ බොයි එයි හිතුගා තකුවාවෙරි කමෙන් නැති බේරු ෆුෂිගේ අමල්ත වර රීති කුරාමීහුන් එයි තෙක්කොන් තෙරිකම් දුරුසුල් අඛලාකුගේ තෙරේක දරින්න පුනිතෙන් ජෙහෙ වර මුහිමු කමෙබේ එයි කියවා කුතින්ගේ අදපත කියවා කුච්චාකි මෑක් කදාගේ ඉන්සානුන් ඒකමකුම් මෑක් කුරෙ සිෆා එබහි ඉල්මු වෙරිකන් හෝදාගතුමා මසෙකේ කුරා කුච්චා ෆහෙ ෆුරිහම වෙගෙන් වාහා සිෆයි හෝදාගතුමා හුතුරුහා කන්දතකුන් දුරුවේ ගතුමකි ඒ කුච්චාගේ මච්ච ලාසිම් කමෙ කියවා කුච්චාගේ කීබෑක හුන්නම් වී අදප්තකුගේ තෙරේක තිමාගේ අමිල් නෆ්සා මෙදු බහට්ටම් වී අදප්තකෙවේ එයි තිමාගේ මොළකමක හීවේ වඩාවේ නුගතුමා දොගු හෙතුම් ෆද නුබෑකංකමුන් දුරුවේ ගතුන් ekujaaki emeha mistakunge meduka bas qabul kureve heodafa kuchchaku kamuka wani erun hama efaden ekuja libifawa ilmeke macca amanetiri wamwane ebahi tannechchege wahaken suwale kurevichanama jehiduma kanula tannagotaka jawab dinu මේගෙතුරුන් කියවා කුච්චෙකි කිබෑග අන්නනවි අතපත හුරුන් ලාසිම් එයි ඉල්මුන් ගෙනුමක අල්ලාහ ඉඛ්ලාස් තිරබුමා සලෆු සෝලිහුගේ මගත් තබාවුමා අල්ලාහ පිරුවතුමා ආමිල නෆ්සු මුහාසබ් කුරුමා මඩුමුලිබුමා බොඩා වෙරිකමා කිපුරු වෙරිකමුන් එක්කිපාවුමා සුහුදු වෙරිබුමා මුර්තදු වෙරිකමා ෆර්වා තිරබුමා හෙදුන්ගඩුම් ෆද කංකමුක රිවෙතිබුමා කෙරෙන්ජෙහෙ කංකමුක කෙරුමා බේකාර වාහක දක්කා මජලිස්තකුන් දුරු හෙදබුමා රිවෙතිකෝ පස්පුණුන් අදි හේකෝ විස්නා ෆිකුරු කුරුමා සාබිතුවේ හුරුන් දුරුසුල් අඛ්ලාකුගේ තෙරේක කොම්මෙහෙන් හුරුන් ලාසිම් අඛ්ලාගේ සිෆතක බලායිරු මයිමෆෙන්ගේ හක්කුතක රක්කා තිරබුමා මෑමීහා හේකොන් හිතුමා වෙරිණ කියමන් ගතුමා තෙදවරිකමා අමානෙතරිකමා වෞදා අහුද රක්කා තිරබුමා රුලි මඩු කුරුමා අදුදු වෙරිබුමා දූ රක්කා තිරකුරුමා තවාලෝ වෙරිබුමා හරදුතක රක්කා තිරබුමා ඒක වෙරිබුමා මෂ්වරාගේ රිවෙති උසූල් ගහි පෙහෙට්ටුමා තාහිරබුමා ගදාලා මසෙක්කෙ කුරුමා ඛීබ බුනුමා දෙබවඩු බුමුන් දුරු හෙදබුමා කිබුරු වෙරිකමා හසද දුරු හෙදබුමා එකකු අනිකක බදල් කුරුමා සලාම් ගදාන් කුරුමා වගුතක් කමේ හිතුමා කේම් බොයමුක රිවෙති කුත්ත ඉඛතියාර් කුරුම් ෆද සිෆත හිමනේ එහෙන්කමුන් බොඩිතිවමු අනකු දිනකි මුස්තකබලක මිෆත මෑ සිෆතකුන් සීන තිරබෙෆාවා හුල්ගු හේය බයිකවාණි ඉස්පෙ බයන් කුරමුණු කංකමා සිෆත එකුදින්න පුනේදී එකුදින්ගේ කීබෑග එකංකමා සිෆත අශකන්නවාකින් රිවෙති අඛලාගු වණි හුරිහා හේයකමේ ජමා කුරවිකින් adi akhire tubahum nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ke majziha emme arihuka wahushi iman kama riveti akhlaqu ke ahul wari ekadege faanu hadis kurebe pasfuleke maana gave amaka shabarum kiyametu wahu iman kadege faanu garihuka emme lopuveti kam boduweken wahushi ati kadege faana emme arispeken wahushi tiyaba mihun kure emme akhlaqu heyo mihunne ade me almen teren me tarikh badadairu galmen teren etan ummetta akhlaq sabu baik korige ummettaka me wegen diya goy me tarikhun eba almenna malumat libe ke komisar azi me faada هذا كي قرآن الله أعراف سورة الستيك هدي نورنا أتوقع وحي قرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تقول نسكلا إنسان جني كتيرين جينا بيك ونركع تكهد دايما لهم قلوب لا يفقهون بها إبامنا هيتك حق ونوسنا هيتك ولهم أعين لا يبصرون بها أدي لو تكون حق مغنودك لو تكيرون به ولهم آذان لا يسمعون بها أدي إبامنا حق أروني وكم فتك بسوء أولئك كالأنعام إبامهم جري بكر جمل فداء بل هم أضل أدي كيت تكتب ورس يوري مغفرة بره أولئك هم الغافلون إبامنا كي غافل وفابيك එම අඛලාකු බදලුවේගේ මිදනි මඩු ඒ වකිස්සාවක දියම් අරවන්න ඒ නුබෑ අඛලාකු ගිනබෑක විශ්නීගේ එබෙදේ ඒ මස්සෙද නුගතුව එන් රෝකම ගතුව නුනි ඒ ඕකේ කම ගතුව නෝමල් කම ගතුව එම ඒකුත මඩු ගොස් මුස්තමත හලාකුගේ මිදනි ඒ කුරිය රගෝ ෆියොතික නේලිජික වඤ්ඤා ඒ සෝබුන්
kuriga ummete ko wegen dia alon ne misala ka balmen lutu fano qawm banu jesse ki wegen to en ebami humes madu gos e mane ki konkai fahisha amal ebis ba dunia ge hata nukura waru bodet fahisha amal ta kurum di e jisun gurun ngam di ege sabu Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa ebami wacce haqq wegen di alon wenge wacce kofa haqqu kuri alon wenge iskoti be fo mikanta ka de terega bisna mikanta taka aus fiorteka nala fi alon wenge mujtama midene hin miharu platform taw finani tiktok gos en alon terega wala akhlaq dakka ebenge ege mis alon terega mihu akhlaq gosor hisabange mikanta tak alon wenge rago fiorteka nelejiya Allah kofa haqqu ginga ko mihar de insana janaruna hunna tafat alon Allah wahi koron ebami hun naam sufi takawurus nube haqqu arunibe haqqu bang nuisne emunna kare nudeke lo haqqu mage nufene haggu kihne visneni fahish her bodi kantattan ei mihar haggu kama wakalate korda ei livenje insani haggu takama kota dekige ekan kam faturan namase korda bodi vianu da bodi fahish amal to fatura misal ba kam to alun fenna misal jinsun kamel ko hadda ko fe wakisam ferigen alun tere ba mi hun ko fa mo fa ti wan manas denji haqiqe hasabu ekan taka magu hulu ge ngada samal kan denji ademi mawdu ke alun faah ka dakam vidiya kitam me hadi ko swaag de kidan war bas bodu mawdu enas alun do difo me wagut karyo mun do karyo mun dati me do kiyuma do ge nasita jila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. هذا أرونا مجتمعك දුලහයකම මුත්තමයිගේ සීනතරිකමකි ඒ මුත්තමයිගේ දිරුලේ ෆර්දුන්ගේ කිවන් ඒ ෆෙන්න දිවෙති අදබ අඛලාක් ඒ මුත්තමයිගේ සුල්හ මසලස්කම අමාන්කම් වෙස්කුලිෆවනි ඒ මුත්තමයිගේ දිරුලේ මිස්තකුගේ මෙදුක එමිහුගේ කිබාගා ඒවා අදබ අඛලාක කුලිෆා කොමයකස් ඒගොතුන් අල්ගොන්ෙන් ખાસගොතික කොම්මෙ මීහකුස් අල්ගොන්ගේ දරින්න turusul akhlaq nuwata riyeti adab akhlaq daskotin wataka kadala maseke kuran jehe ei algumenge boduwamun anna mi jeel takaki algumenge kuriya gannan we zuwan jeelaki khasa gotikka mi jiveti namuna libigane e mihunge amala bahun ekam fenna bai kamuga vejje kamuga wanama algunge mustaqbal ujala wegen dane kamuga viti ade komekas riveti akhlaqaki islam dinuga wara boda baralu wafa kame Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anuga wahi kurabanga fani kit nabiy sallallahu alaihi wasallam ya behegotum wa innaka la'ala khuluqin azim
adi hama kashonu kalik fanu wagan kashwari matviri kenwa akhlaq fulke matika wa bekare kamge e bekada kolgumen namuna ekamga bada e bekada ke hingevi magun hingan argumen nan amru fani argumen ma matir nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam e kalik fanaki matviri kenwa akhlaq fulke matika wa bekale kamuga Allah subhanahu wa ta'ala waswahi kurabaf mimani kombekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke akhlaq fula behe goton aisha radhiyallahu anha vidalwani kana khuluquhu alquran ekale fan ga akhlaq fulo aki kirita qur'an mane ki ekale fanu dirulumuga e kurabwa huriha kamebes ei amal fule kure bikam ga vina mes wah fule dekke bikam ga vina mes mihaka muamalat kure bikam ga vina mes huriha kamekka ves kirita qur'an dakka magun ekale fan amal kurabani ei argumennan suwarge deven maga ki algonmenna algonmenge darin suwarge gendan edekam gawanama algon mikama samal kan deve je algon wara hitame yak fa kuren je hagigatu ga miyadu algon mujtama tereng islami adab akhlaqa khilaf etak kame feturi ammo midani munkarataka fahish kandataka ki ei bodeti kankame hi ves nuwa daraje ei em algun mujtama terega amo efawa aadage kameke hiwa daraje etak kame emme kudi kankama feshigen bodeti kankama his yaba badadi kamuga vinames wahaga dekumuga ves eka koneka muamala kurukumuga vinames algun men hinga binga be ulumuga algun men ettana anittana daturu faturu ko duvva ulumuga abelias ves viafari ko gulun kamuga vies ves huriha kamuga vedikamuga vinames hama hitamayak faakuren jeni dirulumuga maadanuga gina maadan takwa algunen kurave muamala takwa islami adab akhlaqa khilaf etak kamen miyadoni feturi amefe ade khasuka miyaduge zuwan jid argunen ge la darin ekudinge basmaga ekudin misakuna muamala kura gota ekudinge amalta ge hunna gotun argunen tereng visne haru eta befonne ladun ebefonge is tirikollan je istasha jahalan je bodati mihne ihtiram kurumenne algomen ladu etikama algomen hunne je muruvvetterikan gelli gos maguta mati beru tere hituhuri gotaka gulemun datan fenane mi waran hitam huri kame algomen nafsuta ade algomenge aila algomenge darin abi darin suwarge genne edekam gawana malgomeng mikama wara boda samal kan de jei rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kureni emme gina mistakun suwarge vadeveni kon kamaka guligento suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah suwarge emme gina misakun wanani kon kamaka behegoton suwal kurane hindu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fukuravie taqwa Allah wa husnul khuluq ei Allah Taala taqwa beruma jiveti akhlaq ge sababunne swarge vade umivani ehmima mi adab akhlaqo tamahatta hifata bekam wanji algunen muslimun kamga algunen dawwa kura hindu algunen ge amadun ge islam kam fenden jehene e islam kam algunen ge beru fushun algunen ge dirunu ge madanu dirunu ge hayatu fendam wane nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi e namuna algumen nabi wani dakwa nabiy sallallahu alaihi wasallam e namuna algumen nabi wani dakwa ekalefan hadis ful qurabafani inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq ama kashawon timon kadek fano rasul kamagen fonoboni jiveti adab akhlaqo furihama kurevo mattake ehem ekalek fanu e furihama kurama batagen nevi e mativeri zimma furihama gotuga algon membes amaduko ekalek fanu e gennevi e mativeri hidayatuga hifattagen e gotuga kuriyedda bekamga wanje ehem algon mem furatama kamaka algon mem nafsuta islahu ko rangalu kurambi algon mem terega oi barak algon mem terega e barak nurangalo sifatake adatake mi algun darinna heo nase hedden riveti adab akhlaq ge veri baikam gabumage kamako algun men
e darinna namuna dekumuge efada baikamuge nuwamu algun ege terega badada misalaka darinna namadu kuran dashe darifulai eba bune ekamako ehem bunairo mamma nuwata bappa namadu no kura etabbe ko eba une adi hame hemme daringe kurimatiga algun men hadi huturu bastavves beenu kure nuwata darin kurimatiga dogu hada ehem mis mihon hama darin nang ege halu ehem mis mihon awahaga dakkar phone vias nuwata hama e kudinnam vesinge etakamega hama dogu hada ulwada tam vesefene gane vikumuga vesefe etakamega mi war gos namunai mi dekkeni e darin nang algun ngamadon e adab akhlaq unganna denje he dandi waluga algun men e darin nami unganna deni makaru heduma ulwadama nuba akhlaqa nuba sifataka ehmima algun men furatama e sifa dibigannavi algun men nafsutaka algun men tedueri Allah algun men tedueri ve amanaterwa me algun nafsutaka algun men islahuko me nafsuta sida kuram verun e darinna kives e riveti adab akhlago ge matiga tarbiyatu ve boduba adi e kota mujtama tereka amal kura beikamuga vegen dane he vetikamuga wana mei algun rasha ti emha befonna bes loduge finikame kamuga hituge hamajehme kamuga vegen dane algunge darinna ki bassaha kiyaman teri teduveri amanat teri riveti adab akhlaq ge veri beikamuga wana ma adiki ege sababun ene magudakka dene suwargeya emima mikama farwa kuda nukurapa algunmen namuna dakka algunge darinna ki ves riveti adab akhlaq ge e sifata libifawa egotan amal kura beikamuga vieto gadala mase kurama egoto algun men duwa ves kuram bane algun men maseke ves kuram bane nasehet ves tenje hene e namuna ves takkam bane Allah subhanahu wa taala algun men kis efada riveti adab akhlaq vere beikamuga lavva algun men ge darifas kola kives algun men ge darinna ki darifas kola kives islam deen ge riveti adab akhlaq matiga demiti be bekum kala wawashi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mai aji terega de mi warapoda mi onna kame mi almengi awatterin naki mi kombaito kobato awatterin e kuriga de wahke danwa miaro ani Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an go mai hikro be fari ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e imam jamistakun tiyabam amidarin narkan salam kurashe tiyabam amidan nafsutaka tiyabam amidarin narkan salam kurashe ahuluri eno narkan salam kurashe emima ekanta kurewati dem sheikh auna lobati sheikh fa kurewota aun terega miharu ladwetikam mikal kanta gellige midani aun ladwetikam wasifas gellige midani hagetuga anghena ge zinater ko sifenge ladwetikam eno anghon zinaterikan ladwetikam ki anghena zinaterikan hawa kamange emima ekanta gelligen gos den fa kurewota awatterna aunumege miharu getereges em kodum misal awatterna undugu nuku misal en awatterna ogaterikon hitum emihunge halu balalo en ekanta awatterega miharu netes ministra alwa en ekanta netu sabu hagigatuga ekudinna stagonda namuna fenigene node en sabu midenne awatterna kame hitata nune ekanta fenna ko wanino ekudinna riti namuna feni ekudinna ebbe kon ebbe ka ogateru hiteri hagigatuga tarbiyatu gemme asar kurwa aneka cheki namun riveti namuna dekko algon men riveti namuna eno dek enoti demme vidaro ayatu gesmani ku anfusakum burtama nafsu enege nafsuge kibaga riveti akhlaq ashagan wafa ene darin ay gotomi taruti tarbiyatu kureni algon qur'an kiyum daru ges fenna riti namuna tek nabi be kalunga wahata rasul be kalunga wahata mi annani ege namuna hasil kurumantaka dengam egota rasul bekalun kiba namuna libigatun Qur'an angawa Ibrahim alayhis salam kiba ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kiba namuna libigatun option egotu wage ki ikhtiyari kam egotu genone eka onnani Allah akhirat dohni ma wa kam banyamu nabiy kiba wa namuna libigatun yana ade me ane program me nimada gadiya maiko almen medus
para agori maudumat kolek genes teun kamu ge ummeduga madamaves a program ka ek badal koduma mi wakedan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh